هدية إلى جميع الملائكة المقربين والكرمين خصوصا سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هدية إلى روحي Masih Wondo. Syai'un lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal barid wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdir lana biha jami'al hajat wa tahibna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha fa'ala darajat wa tubalina biha shurayatuna biha khairati fil hayati wa fa'al mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal wa usil sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa mahallalna wa masabbahna wa mastaghfarna wa masallayna wa sallamna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadiana wa silatan wa rahmatan wa silatan wa barakatan syamilatan ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanikal anbiya wal mursalin wal awliya asyada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in ulama ila amilin wal musannifina wal muhdisin wa jami'il mujahidin. Khususnya
Allahumma salli ala sayyidina Fatimah sayyidina Ismail jami'an bil kubur wa muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i wal amwat ajwatan ila rujukan masyiwarga summa ila jahannam bil kubur wa muslimin wal muslimat wal mu'minatil ahya'i wal amwat masyarakat ladila mawaridiha wa dariha khususan abaina wa umatina wa anjadina wa jabbatina wa nafsu usahan wa istama'ana wa bisa kabulu wa bi'anjili Allahumma filahu warhamhu wa afiyahu anhu Allahumma filahu warhamhu wa afiyahu anhu Allahumma arina khata khata wa rizqna tiba'ah wa arina al-batila batila wa rizqna jinabah Allahumma rizqna taufiqal istiqamah Allahumma rizqna husnul khatimah Allahumma rizqna taufiqal istiqamah Allahumma rizqna husnul khatimah Allahumma rizqna taufiqal istiqamah Allahumma rizqna husnul khatimah Allahumma filana dhunubana wa liwalidina wa hamna wa rabbana wa nasuwa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.